Leta y'u Rwanda mu kutishimira ko Ububiligi bwanze ambasaderi Vincent Karega bwatangiye nabwo kubangamira dosiye y'umubiligi witwa Bernard Quentin yagombaga kuba uhagarariye ubumwe bw'Uburayi mu karere k'ibiyaga bigari. Leta y'u Rwanda hise ibangamira iyo dosiye yuko Bernard Quentin w'umubiligi yaza guhagararira Union Européenne mu karere k'ibiyaga bigari. Perezida w'u Rwanda we ku giti cye yihamagariye Emmanuel Macron, perezida w'Ubufaransa, amubwira ngo batahirahira ngo bagene Bernard Quentin usigaye ari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu mu Bubiligi ko yaza guhagararira nk'intumwa yihariye y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Inteko ishinga amategeko y'u Rwanda nayo yaricaye kweri yaricaye imaze kubona ishingiye iramagana, iributsa, iramagana, ibabajwe iryo huriro rya leta ya Kinshasa ryari ibintu bitatu. Icyambere, ryari rifite ububiko bw'intwaro ziremereye zirimo drone z'intambara, misile zirasa zidahusha na morutsiye. Iryo ni rya huriro. Ikindi zari zifite, ikindi ryari ryaracukuye imyobo yo kwihishamo ireba mu cyerekezo cy'u Rwanda mu rwego rwo kwitegura imirwano. Icya gatatu, ryari ryarateguye gahunda z'urugamba rwo kugaba ibitero simusiga ku Rwanda. Inteko irahamagarira umuryango mpuzamahanga by'umwihariko ubumwe bw'Uburayi bufite ibihugu bigicumbikiye abanyarwanda bashakishwa n'ubutabera kubera uruhare bagize muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, yemeje ko uyu mwanzuro ushyikirizwa aba bakurikira. Hari imvugo yamamaye yuko umuntu udafite ubumenyi ku muco ndetse no kubimukikije aba ameze nk'igiti kitagira imizi. Hari ubumenyi tudakura mu ishuri ahubwo tukabukura mu buzima busanzwe. Ubu burimo ubumenyi dukura mu bikorwa nko kuganira n'abantu, gutembera, gusura ahantu nyaburanga. Ubumenyi nk'ubu nibwo butangwa na kompanyi nka Jacana Birding Tours, kompanyi itanga serivisi z'ubukerarugendo, ubushakashatsi no kurengera ibidukikije, tourism, research and conservation. Aba usibye gufasha abantu mu bukerarugendo bwo gusura ibyanya bitandukanye nk'ibicumbikiye inyamaswa z'amoko anyuranye by'umwihariko inyoni, banatanga amahugurwa mu by'ubukerarugendo cyane cyane mu guha amahirwe yo kwimenyereza umwuga abize ibijyanye n'ubukerarugendo, ubushakashatsi no kurengera ibidukikije haba mu mashuri yisumbuye ndetse na kaminuza. Ku bakeneye amahugurwa mu by'ubukerarugendo bisaba kuba wararangije icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye, kuba wararangije amashuri yisumbuye cyangwa se waranarangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Jacana Birding Tours ni impuguke mu byitwa avian tourism, impuguke mu by'inyoni. Serivisi zose wakenera mu by'ubukerarugendo barazigufashamo, haba gukodesha imodoka, gutembera ahantu hatandukanye muri kajugujugu, ibirebana no kubikisha imyanya muri hotel n'izindi serivisi zose zikenerwa mu bukerarugendo. Aho ushaka gutemberera hose hamagara Jacana Birding Tours kuri 07 84 65 68 57 cyangwa se ubandikire email kuri jacanabirding@gmail.com. Abakunzi ba Karegeya Omar Pano tubifurije weekend nziza n'impera z'ukwezi kwa kabiri mu ntangiriro z'umwaka wa 2025. Uyu munsi rero twabateguriye kubasomera inkuru ebyiri zijyanye n'ibibazo by'umutekano uri muri kano karere. Haravugwa byinshi, haravuga imirwano Uvira, havugwa byinshi mu Burundi, ni ibintu byinshi cyane muri kino gihe cya krize. Inkuru nyinshi niho zisa naho byose zibandaho, ariko kubera ko twari tumaze iminsi tubabwira izindi nkuru zijyanye n'imibanire, amategeko n'imibereho y'abaturage n'iz'ubuvugizi, ari nako tuzakomeza muri ino minsi. Nagomba kujya i Nyamagabe ariko ntabwo nabashije kujyayo, nzabagirayo mu cyumweru gitaha. Hanyuma n'izindi hanyuma hari n'undi mubyeyi tuza kuvugana nawe, turaha umwanya akatubwira uburyo yabyaye afite imyaka 17, hanyuma umugabo amuteye inda akamurega, umugabo akaburanishwa
agakatirwa igihano cya burundu, ariko uwo mudamu akatubwira ko uwo muntu akidegembya, araza kubyivugira we noneho kuri mikoro. Gusa uwanyamagabe we sinzi ko azajya kuri kamera, ariko tuzaganira ibyo azatubwira tuzabibabwira. Uyu munsi inkuru dusoma ni ya Le Monde yo ku itariki 19 z'ukwa kabiri 2025. Hanyuma nitumara kuyisoma turanabasomera umwanzuro w'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda ku bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Imyanzuro yasohotse ku itariki 21 Gashyantare 2025. Bifitanye isano fete. Iyi nkuru ya Le Monde iragira iti iravuga ku bijyanye no guhagarika inkunga, ivuga ko guhagarika inkunga k'Ububiligi ku Rwanda bigiye gutuma noneho ikibazo hagati y'Ububiligi n'u Rwanda cyari gisanzwe noneho kigiye kuba akaramata. Titre iragira iti la suspension de l'aide, point d'orgue d'une crise durable entre la Belgique et le Rwanda. Crise durable ni uvuga ngo none ikibazo imibanire mibi igiye kuba akaramata, niko nabivuga. Bavuga bati Kigali leta y'u Rwanda yemeje ko ihakanye, yikuye, renonce, izibukiriye, voilà, ko izibukiriye miliyari 120 z'amayero zari ziteganyijwe hagati y'umwaka wa 2024 kugeza 2025. Ni uvuga ngo miliyari 120 z'amadolari mu myaka 5 nizo ziteganijwe kuva kuri leta y'Ububiligi ziza muri leta y'u Rwanda. Bakavuga ko ari umwanzuro leta y'Ububiligi, leta ya Buruseli itishimiye inkunga yatangwaga mu buryo bw'ubuhahirane muri cooperation, ko yaba igabanutse. Mu Gifaransa nibyo bita ngo bouche de moi, kuba u Rwanda rwikuye ruhakanye ruzibukiriye iyo nkunga, bitumye inkunga Ababiligi bateraga ibihugu byo hanze igabanuka. Ariko ibingibi nubwo bitari mu nkuru, umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda wungirije ari mukuru arinda yavugaga ati ntabwo twakwishinga amafaranga hanyuma ngo abaturage b'u Rwanda tugurisha umutekano wacu, hanyuma abaturage b'u Rwanda bazasinzikarire. Inkuru ikagira iti ubusanzwe amakimbirane yari asanzwe akazi hagati ya Kigali na Buruseli yatangiye mu gihe ubwo leta y'u Rwanda yavugaga ko ihagaritse ku itariki 18 z'ukwa kabiri 2025 ko ihagaritse gahunda zose z'iterambere yari ifitanye n'Ububiligi. Ati iyo mishinga igera kuri miliyoni 120 z'amayero yagombaga gukora mu gihe cy'imyaka 5 kuva 2024 kugera 2029. Ati rero u Rwanda bagasinyana ko u Rwanda rwakira miliyari 1 na miliyoni 25 z'amayero mu nkunga zivuye hanze, atari Ububiligi gusa. Umwanditsi rero umunyamakuru ati Ububiligi n'ubundi busanzwe bwakolonije u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi bien sûr. Ati rero iki gihugu cyakolonije ibi bihugu bifitanye ikibazo nibwo bwari bumaze igihe busabira ibihano igihugu cy'u Rwanda, nyuma yaho umujyi wa Bukavu, umujyi wa Goma ufashwe mu mpera z'ukwezi kwa mbere, hanyuma na Bukavu igafatwa ku itariki 16 z'ukwa kabiri, ubu ikaba iri mu maboko ya M23. Hanyuma rero bati itangazo ry'u Rwanda rivuga ko bazibukiriye icyitwa inkunga cyose cyaturuka kuri leta y'Ububiligi. Hanyuma bavuga ko leta y'u Rwanda ishinja iy'Ububiligi bagenda gusabota, ndabyita kudurumbanya
iyi leta y'u Rwanda igashinja y'Ububiligi kudurumbanya inzira y'amahoro yari iteganijwe n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika, iyo itavuga kandi noneho iyo nzira y'imishyikirano iyo nzira y'imishyikirano yatangijwe n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika yo ntiteganya ibihano kandi ntivugamo n'ibyo kuva muri Kongo. Ububiligi rero bukaba bushinjwa kunyuranya Ububiligi rero u Rwanda rukaba rushinja Ububiligi kujya gusopanyiriza u Rwanda ku bijyanye n'inkunga, harimo n'izo ibihugu byagendaga bigenera hagati yabyo. Maxime Prévost, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi, bati kuwa kabiri yari nyuma y'aho u Rwanda rwemereje ko ruzibukiriye inkunga n'imikoranire y'u Rwanda na leta y'Ububiligi. Ati Prévost, minisitiri w'ububanyi n'amahanga, avuga ko nawe ubushize twarabivuze ko navuga ko nayifata nk'agakosa diplomatique cyangwa se nko kwivamo. We yahise avuga ati n'ubundi twari dusanzwe dufite iyo gahunda yo gusubiramo ibijyanye n'inkunga twateraga u Rwanda, ariko akavuga ko bagomba guharanira kubungabunga ibyagezweho n'ubwo butwererane bumaze igihe hagati y'u Rwanda n'Ububiligi, baharanira ko abaturage b'u Rwanda batahasinzikarira, batahababarira kuko bari bamenyereye izo nkunga. Ubwo rero niko inkuru, igice cya mbere cy'inkuru. Hanyuma rero sous-titre ati c'est un coup de colère, ni umujinya w'umuranduranzuzi. Yes. Bati rero nyuma muri coalition fédérale belge iyobowe n'umunationaliste flamand, umuframa Bart Werner, ati bo bavuga ko icyemezo cy'u Rwanda cyakiranwe amaboko yombi, rwose bamwe barakishimiye. La position du gouvernement rwandais a été accueillie avec le sourire par certains. Donc bamwe barabyishimiye. Hanyuma bati hari benshi muri bo bibumbiye mu mashyaka agera muri 5 bishimiye ko inkunga igiye kugabanuka. Ati rwose no kuba muri budget y'Ababiligi ijyanye no gutera inkunga, budget ya coopération, ubutwererane n'amahanga, budget y'Ububiligi izagabanukaho hafi miliyari 2.5 z'amayero, kubera ko u Rwanda rwikuye muri ubwo butwererane. Alors ati ubusanzwe byari ubutwererane mu by'iterambere bwari bumaze iki? Ati ubundi bwari bumaze iki? Uwo ni George Louis Boucher, nibwo yabazaga ku itariki 8 z'ukwa kabiri, abaza uyu ni perezida w'ishyaka iyo bita Mouvement Réformateur Libéral. Hanyuma ati ko ati mumbwire nibura igihugu kimwe nibura cyaba cyaraje kikatubwira kiti ngewe ubu ngubu ndamaze kwiteza imbere, sinkikeneye amafaranga yanjye. Ati ubundi bimaze iki? Coopération au développement, inkunga z'iterambere, ubuhahira, ubutwererane mu by'iterambere bwaba bumaze iki niba turera abadakura? Ko nta gihugu na kimwe kiraza ngo kitubwire ngo ngewe mumvane ku rutonde, singikeneye amafaranga yanyu. Ati namaze kwiteza imbere. Ubwo urumva yabivugaga mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Leko. Hanyuma avuga ati amena umuceri, avugisha ukuri, agira ati murebe nka Kongo, Kongo Kinshasa,
ifite ikubye inshuro ibihumbi ijana, yes, ikubye Ububirigi. Akavuga ati muhereye kuri Kongo ubutunzi bwayo buri mu butaka bukubye inshuro ibihumbi ijana ubw'Ububirigi. Ati murebe ati murebe nka Kongo ikubye, ifite ubutunzi bukubye inshuro ibihumbi ijana ubw'Ababirigi, atariko twebwe turirwa tujya mu madeni ngo dufashe ibyo bihugu. Arongera afata urugero rw'Ubushinwa cyangwa Ubushinwa na Amerika, bavuga ati Trump yavuze ko mu mpera z'ukwezi kwa mbere, Trump yari yavuze ko 90 mu minsi 90, ati Trump yahagaritse mu gihe cy'iminsi 90, ubwo n'amezi 3 ahagarika inkunga zanyuraga mu cyitwa USAID. Ati mu minsi 90 yabaye ahagaritse inkunga yahaga ibihugu by'amahanga. Hanyuma noneho abandi bamwe mu bagize muri leta ye, abadepite, abasenateri, twumvise bavuga ko ibyo bintu atari byo. Yes, ati noneho bamwe bakavuga bati bariya abantu hari abasenateri n'abadepite bo muri Amerika bavugaga bati iyo bariya abantu barakaye, ubwo n'abatari abanyamerika, ati iyo barakaye, iyo babayeho nabi, natwe tuba dufite ibibazo. Yes. Hanyuma rero bati rero agateramujinya ka leta y'u Rwanda ni intandaro ati ni intandaro u Rwanda kwikura mu butwererane n'ubufatanye mu by'iterambere rwari rufitanye n'Ububirigi. Ati ni nk'intangiriro y'akasamutwe ku kibazo ibi bihugu bibiri bimaranye igihe, une crise durable. Ati ku buryo bari barahagaritse imigenderanire, ndavuga relation diplomatique, ati mu bijyanye n'ububanyi n'amahanga. Ati ufatiye ko u Rwanda kuva muri 2023 rutigeze rwohereza ambasaderi mu Bubirigi, kandi n'umwanya wa ambasaderi w'Ububirigi mu Rwanda ukaba utarimo umuntu kuva muri Nyakanga 2024. Ibi ni ukuvuga ngo ikibazo cyari kimaze igihe. Hanyuma rero ati bagaruka ukuntu Ububirigi bwanze Vincent Karega, ambasaderi Vincent Karega mu Bubirigi. Abati niho byatangiriye ubwo Ububirigi bwangaga ambasaderi w'u Rwanda muri icyo gihugu Vincent Karega, wagombaga kuba ahagarariye u Rwanda mu Burayi bwose. Hanyuma bati nubwo Ububirigi bwamwanze, nubwo bitari bikunze kubaho très rare, nubwo Ububirigi butari bukunze kwanga abambasaderi, ariko icyatumye bwanga ambasaderi Vincent Karega nuko yari yahoze ari ambasaderi muri Kongo, hanyuma aza kwirukanwa muri 2022 kubera ko yari yanze kwemera uruhare rw'u Rwanda mu mfu z'abasivile bapfa mu burasirazuba bwa Kongo. Iyo ni inkuru. Hanyuma ati inkuru igakomeza ivuga ati uyu ambasaderi Vincent Karega yari yarabanje kuba ambasaderi muri Afurika y'Epfo, nyuma yanabaye ministre. Ati ariko leta ya Afurika y'Epfo ikamushinja kuba yarabangamiraga kuba abadiplomate b'Abanyarwanda, ubwo ni bakuriwe na ambassadeur bien sûr, barakoraga ibikorwa
byo kubangamira impunzi z'abanyarwanda zabaga muri icyo gihugu cya Afurika y'Epfo. Bakavuga ko mu byatumye Afurika y'Epfo itamwishimira, imukritika, yamunengaga ko abadiplomate b'abanyarwanda baba muri Afurika y'Epfo baba babangamira impunzi z'abanyarwanda ziriyo. Bakongera mu gusoza iyi nkuru igika cya nyuma kikavuga kiti hari abantu rero benshi bati leta y'u Rwanda ifite abantu bakwirakwiye mu bihugu byinshi by'i Burayi n'ibyo muri Afurika bagamije kubangamira abandi banyarwanda bariyo. Hanyuma bati rero ibyo ntibyashimishije kwanga Ambasaderi Karega, byatumye leta y'u Rwanda itishimira uwo mwanzuro wa leta y'Ububiligi mu kwanga Ambasaderi Vincent Karega. Bwatangiye nabwo kubangamira dosiye y'Umubiligi witwa Bernard Quentin, ubu ngubu ari na minisitiri ngira ngo. Bati yagombaga kuba uhagarariye ubumwe bw'Uburayi mu karere k'ibiyaga bigari. Ati rero leta y'u Rwanda yahise ibangamira iyo dosiye y'uko Bernard Quentin w'Umubiligi yaza guhagararira Union Européenne mu karere k'ibiyaga bigari. Bati perezida w'u Rwanda we ku giti cye yihamagariye Emmanuel Macron, perezida w'Ubufaransa, amubwira ngo ko batahirahira ngo bagene Bernard Quentin usigaye ari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu mu Bubiligi ko yaza guhagararira inyungu yaza nk'umu envoyé spécial, représentant spécial, yaza nk'intumwa yihariye y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi mu karere k'ibiyaga bigari. Mu nkuru bakabivuga bati perezida w'u Rwanda Paul Kagame we ku giti cye yegereye Macron aramubwira ati ntimuhirahire mwohereza Bernard Quentin mu karere k'ibiyaga bigari. Urumva ako ni akambere. Hanyuma mu gusoza bati ikibazo rero hagati y'u Rwanda n'Ububiligi cyongera kugaragara mu mpera mu kwezi kwa gatanu 2024. Ati nyuma yaho bigaragaye ko hari ibikorwa leta y'u Rwanda ikorera mu Bubiligi rwihishwa, aho bavuga ko abanyarwanda baba mu Bubiligi barenga 30,000. Bakagaruka kuri Rwanda Classified bati ibyagaragawe muri Rwanda Classified yakozwe n'abanyamakuru bibumbiye muri Forbidden Stories, yavuze ko ibikorwa by'abantu bakorera mu Bubiligi rwihishwa barimo bashinzwe gutera ubwoba abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda, kandi hakabamo n'abakora ubunetsi bw'ikoranabuhanga, espionage électronique, n'ibikorwa by'urugomo cyangwa byo kurwana mu gihe cy'imyigaragambyo, ndetse n'imigambi ihishe yo kwica abantu bamwe na bamwe bari ku butaka bw'Ububiligi. Yes. Iyi ntuza ya nyuma iravuga uko ikibazo cyagiye kizamuka. Habanje kwanga Ambasaderi Karega, u Rwanda narwo bakavuga ko rwagiye kugambana na Emmanuel Macron w'Ubufaransa ngo Umubiligi Bernard Quentin ataza guhagararira Union Européenne mu karere k'ibiyaga bigari. Hanyuma bati noneho bagaruka no kuri Rwanda Classified ivuga ko yagaragaje ko hari ibikorwa bikorerwa ku butaka bw'Ububiligi rwihishwa bikozwe n'aboherejwe na leta y'u Rwanda. Ibyo bikorwa bikaba birimo gutera ubwoba abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda, kuneka mu buryo bw'ikoranabuhanga, hanyuma gutera imvururu mu gihe cy'imyigaragambyo, ndetse no kugambirira kwica bamwe mu banyarwanda bari mu Bubiligi.
ibyo nibyo bagarukaho bavuga ko byavuye muri Rwanda Classified. Hanyuma abanyamakuru abarimu ba kaminuza n'abandi bantu batavuga rumwe na leta bagiye bahura n'ibibazo by'iterabwoba, rimwe na rimwe bakajya gusaba leta y'Ububiligi ko barindirwa umutekano. Bati hanyuma de contrôle de service de renseignement belge, bati umwe mu bahoze bashinzwe iperereza mu gihugu cy'Ububiligi yarabyemeje mu gihe hakorwaga iperereza ku bijyanye n'abicanyi b'Abanyarwanda bari ku butaka bw'Uburayi. Reka nyisome uko yakabaye iyi nteruro. Un ancien responsable du contrôle des services de renseignement belge avait même confirmé à l'occasion de cette enquête la présence de tueurs rwandais en Europe. Et de son côté hanyuma uyu wahoze akuriye inzego z'iperereza mu gihugu cy'Ububiligi akemeza ko n'iperereza ryo mu gisirikare ryerekanye ko rikurikirana bya hafi abantu bakorera leta y'u Rwanda mu buryo bw'ibanga ku butaka bw'Ububiligi. Uko niko inkuru isoza ivuga ku kijyanye, yatangiraga ivuga ngo guhagarika inkunga ni nk'imbarutso yimakaza, ni nk'imbarutso igaragaza ko ikibazo hagati y'Ububiligi n'u Rwanda kigiye kuba akaramata. Byose ni ukubera Kongo. Twarabisobanuye tuvuga ko Kongo ari umwana w'Ababiligi, narabisobanuye ubushize mvuga ko niba u Rwanda rwabaye umwana, nabisobanuye mvuga ko u Rwanda ari nk'umwana w'umutsindirano warezwe na mukase witwa Ububiligi. Ubwo papa kaba SDN yabanjirije UN, Société des Nations, naho Kongo yo ikaba umwana w'Ububiligi, kuko mbere y'intambara ya mbere y'isi, mbere y'uko Abadage batsindwa, Abadage bakolonizaga u Rwanda n'u Burundi n'ibindi bihugu muri kano gace, noneho Ububiligi bwakolonizaga Kongo. Noneho Abadage batsinzwe, u Rwanda n'u Burundi biba inyongezo ku Bubiligi, ariko sous tuteur pas colonie. Sous tuteur ni nkuvuga ngo ni umwana w'umutsindirano urerwa na mukasi. Ibyo rero ntabwo amateka ahora yisubiramo, ntabwo byazashoboka ko mukase w'umwana umubyeyi yakunda uwabereye mukase kurusha umwana yirereye yakujije. Twongeyeho n'izindi nyungu, ngibyo bya diamant, ngibyo amabuye y'agaciro muri rusange, imbaho tusa biri muri icyo gihugu. Hanyuma rero nyuma y'iyi nkuru inteko ishinga amategeko y'u Rwanda nayo yaricaye kweri yaricaye imaze kubona ishingiye iramagana, iributsa, iramagana, ibabajwe, irahamagarira. Reka bisome nihuta. Byanyuze mu itangazamakuru byinshi ko uyu munsi tariki 23 byabaye ku wa gatanu. Byarasomwe cyane, ariko na hano kuri KOP biba bigomba kuhaba, biba bireba Abanyarwanda. Ndasoma uko byakabaye. Nagize amahirwe uwitwa Maurice Kabandana abidushyira no mu Kinyarwanda, ikipe ye idushyira mu Kinyarwanda. Biragira biti: umwanzuro w'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, no ku mwanzuro w'inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'Uburayi nimero 2025/2553 wo ku itariki 13 Gashyantare 2025. Inteko ishinga amategeko yaricaye yiga ku kibazo cy'umutekano muri Kongo n'umwanzuro w'inteko ishinga amategeko y'Uburayi. Itariki 21 Gashyantare 2025 inteko ishinga amategeko y'u Rwanda imaze kubona umwanzuro nimero 2025/2553 RSP
w'inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'uburayi ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, usaba perezida w'iyo nteko kuwoherereza inteko ishinga amategeko y'u Rwanda n'indi miryango yo ku rwego rw'akarere n'iyo ku rwego mpuzamahanga, bishingiye ku kuba umuzi w'ibibazo by'umutekano muke ukomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Kongo ushingiye ku mateka y'ubukoloni bitewe n'imipaka yashyizweho ku buryo budasobanutse mu nama yabereye i Berlin hagati y'imyaka 1884 n'1885. Amasezerano mpuzamahanga yashyiriweho umukono i Buruseli mu Bubiligi mu 1910 byatumye abaturage benshi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bahinduka abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo ngeze kuri B, nabanje A. Umwanzuro, amateka y'ikibazo n'ikatwa ry'imipaka. Ibi twakunze ibi tubyiga muri primaire twumvaga ari ibintu bisanzwe, twumva nta n'ikibazo gihari. Twiga muri primaire ku bwa Mobutu abantu batekanye. None dore ntabwo kubera ko twari n'abana ntitwabashaka kuba twabaza ngo ariko ubwo amaherezo u Rwanda ruzajya gushaka ubwo butaka, abaturage bahoze ari ab'u Rwanda bazaza mu Rwanda. Ese ntabwo twabonaga uwo mwanya, ubwenge bwacu ntibwahageraga. Se ishingiye ku kuba imiyoborere mibi ya leta ya Kongo ya Kongo yaratumye abo baturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bafatwa nk'abanyamahanga. Ibyo biteza amacakubiri, ubwicanyi n'imvugo z'urwango byibasira abo baturage, cyane cyane abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi. D. Ishingiye ku kuba uburasirazuba bwa Kongo bwarahindutse indiri y'imitwe yitwaje intwaro irenga 250, uza ku isonga akaba ari umutwe w'iterabwoba wa FDLR, Force Démocratique de Libération du Rwanda, ugizwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. E. Ishingiye ku bwicanyi bukorwa na leta ya Kongo ifatanyije n'umutwe wa FDLR ugizwe n'abakoze jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, bumaze guhitana ubuzima bw'abanyekongo benshi bo mu bwoko bw'abatutsi mu myaka isaga 30 ishize. Abandi benshi bakaba barahungiye mu bihugu byo mu karere harimo n'u Rwanda rucumbikiye impunzi z'abanyekongo zirenga 100,000. F. Ishingiye ku kuba umutwe wa FDLR ubifashijwemo na leta ya Kongo warakomeje kugaba ibitero ku Rwanda no gutera ibisasu ku butaka bw'u Rwanda bigahitana ubuzima bw'abaturage, harimo igitero cyagabwe mu Kinigi mu karere ka Musanze ku itariki ya 1 Ukwakira 2019, ndetse n'igitero cyagabwe mu karere ka Rubavu tariki 26 Mutarama 2025 kigahitana abaturage b'inzirakarengane 16, abandi 177 bagakomereka. G. Ishingiye ku kuba leta ya Kongo yarakoze ihuriro rifite umugambi wo gukuraho ubutegetsi buriho mu Rwanda, muri uwo mugambi ikaba ifatanya n'umutwe wa FDLR ugizwe n'abakoze jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, imitwe yitwaje intwaro ishingiye ku moko izwi nka Wazalendo, ingabo z'u Burundi, abacanshuro mu bihugu by'i Burayi, ndetse n'ingabo z'umuryango uhuza ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo SAMIDRC n'abacanshuro mu bihugu by'i Burayi. H. Ishingiye ku kuba umutwe FDLR ugizwe n'abakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 waramaze kwinjizwa mu ngabo za Kongo FARDC, ubu bakaba bafatanyije umugambi wo gutera u Rwanda no gukuraho ubutegetsi buriho mu Rwanda. I. Ishingiye ku kuba ihuriro rya leta ya Kinshasa ribangamiye umutekano w'u Rwanda ku buryo bukomeye, ariko inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'uburayi n'umuryango mpuzamahanga muri rusange bakomeje kwirengagiza icyo kibazo kigaragazwa na raporo zinyuranye n'ibindi bimenyetso by'uwo mugambi. Ibi bikaba byaranashyizwe ahagaragara ku buryo bweruye nyuma y'ifatwa rya Goma, aho byagaragaje ko iryo huriro rya leta ya Kinshasa ryari ibintu bitatu. Icya mbere, ryari rifite ububiko bw'intwaro ziremereye zirimo drone z'intambara, misile zirasa zidahusha na morutsiye. Iryo ni ryahuriro. Ikindi zari zifite, ikindi ryari ryaracukuye imyobo yo kwihishamo ireba mu cyerekezo cy'u Rwanda mu rwego rwo kwitegura imirwano. Icya gatatu,
ryari ryarateguye gahunda z'urugamba rwo kugaba ibitero simusiga ku Rwanda. Ishingiye ku kuba ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo bireba abanyekongo ubwabo kandi bisaba leta ya Kongo kugaragaza ubushake bwa politiki mu rwego rwo gukemura ihereye mu mizi yabyo, yamaganye inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yamaganye ibikubiye mu mwanzuro wafashwe n'inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'uburayi kuko ugaragaza kubogama ukirengagiza nkana umuzi w'ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, kandi ibyo bibazo bikaba bibangamiye umutekano w'u Rwanda. Imyanzuro: icya mbere, yamaganye ibikubiye mu mwanzuro. Icya kabiri, ibabajwe no kuba inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'uburayi mu mwanzuro wayo utamagana uruhare rw'umutwe wa FDLR, ikirengagiza ko uwo mutwe ufite uruhare rukomeye mu kibazo cy'umutekano muke ukomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Kongo. Cya gatatu, ibabajwe kandi no kuba inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'uburayi nta kivuga ku itotezwa rikorerwa abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi bakomeje kwibasirwa n'imvugo z'urwango, kwicwa ndetse n'abishwe bakaribwa ndetse bagakorerwa n'ibindi bikorwa bya kinyamaswa. Cya kane, iramagana imyifatire y'inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'uburayi irangwa no kwamagana umutwe wa M23, ibyo ikabikora yirengagije impamvu zatumye uwo mutwe ubaho n'imbarutso yatumye habaho kubura imirwano. Cya gatanu, irasaba inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'uburayi kutirengagiza ko amahoro n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari bibangamiwe n'ubutagondwa bushingiye ku moko, ibikorwa byo guhohotera no kwica abaturage bikomeje kuranga leta ya Kongo na FDLR, ingabo z'u Burundi n'umutwe w'abaturage witwaje intwaro wa Zalendo. Cya gatandatu, iramagana imvugo zikwirakwizwa n'inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'uburayi zigamije kumvikanisha ko intandaro y'amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo ari ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, yirengagije ko impamvu nyakuri y'ibibazo ari politike ya leta ya Kongo ishyira imbere amacakubiri, ubwicanyi n'imvugo z'urwango ku baturage b'abanyekongo b'abatutsi. Cya karindwi, iramagana kandi uburyo inkunga y'iterambere ikoreshwa nk'intwaro ya politiki ndetse n'imbaraga zidasanzwe bimwe mu bihugu n'imiryango mpuzamahanga nk'inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'uburayi bishyira mu gusaba ko u Rwanda rufatirwa ibihano. Icya munani, iributsa ko nk'uko amateka abigaragaza ibihano bitigeze bikemura ibibazo by'amahoro n'umutekano, ahubwo byatumye leta ya Kongo ihitamo gukomeza inzira y'intambara nk'umuti w'ibibazo. Cya cyenda, iramagana imikorere hagati ya leta ya Kongo n'abacanshuro bo mu bihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'uburayi inyuranyije n'amategeko yo mu 1977 y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika n'amasezerano y'umuryango w'abibumbye yo muri 1998 abuze ikoreshwa ry'abacanshuro, bityo ikabisaba umuryango mpuzamahanga kwamagana iyo mikoranire. Icya cumi, ishyigikiye ko ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo gikemurwa binyuze mu nzira z'ibiganiro bitaziguye hagati y'impande zishyamiranye harimo n'umutwe wa M23 nk'uko byemejwe mu myanzuro y'inama yahuje abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC n'umuryango w'ubukungu b'ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo SADC yabaye tariki ya 8 Gashyantare 2025 i Dar es Salaam muri Tanzania, kandi iyo myanzuro ikaba yarashyigikiwe n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika tariki ya 15 Gashyantare 2025. Icya 11, irahamagarira inteko irahamagarira umuryango mpuzamahanga by'umwihariko ubumwe bw'uburayi bufite ibihugu bigicumbikiye abanyarwanda bashakishwa n'ubutabera kubera uruhare bagize muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 kugira uruhare rufatika mu kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside mu buryo igaragaramo
bwose. 12 iributsa ko buri gihugu gifite uburenganzira ntavogerwa bwo kurinda ubusugire bwacyo n'umutekano w'abaturage bacyo. 13 irasaba ibihugu byose, imiryango yo mu karere niyo ku rwego mpuzamahanga kutagwa mu mutego wo kubogamira ku ruhande rumwe nk'uko byakozwe n'inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'uburayi, ahubwo bigashyigikira inzira y'ibiganiro bigamije kuzana amahoro arambye mu karere k'ibiyaga bigari. 14 ari nacyo cya nyuma, yemeje ko uyu mwanzuro ushyikirizwa aba bakurikira: perezida w'inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'uburayi, perezida wa komisiyo y'ubumwe bw'uburayi, inama y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga mu muryango w'ubumwe bw'uburayi, visi perezida wa komisiyo y'ubumwe bw'uburayi akaba ari intumwa nkuru y'igihugu cy'ubumwe bw'uburayi ishinzwe ububanyi n'amahanga n'ibirebana na politike mu by'umutekano, perezida wa komisiyo y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika, perezida w'inteko ishinga amategeko nyafurika, umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Afurika y'uburasirazuba, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango w'ubukungu w'ibihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo SADC. Pas de commentaire.